حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نگهداریہ بکنت نمازانی و خاص میانی نمازے و بوشت اللہ دیما گو ادب و احتراما چا درمیانی نمازہ کجام نماز مرادنت اے بابتا بعض روایت ہست بلے گیشترین حدیث ہمیں نیمگا ہاں کہ مراد اثر بزن دیگر نمازیں حدیث ہستیں کہ مشرکان جنگ احزابہ واجہ چا دیگر نمازہ گٹ کو اثر نمازہ تاکہ روچ سہر یا زرد تر رہے اور واجہ فرمائت کہ اشاں مارا گیش وط نہ کت چا درمیانی نمازہ کے اثر نمازیں اللہ اشانی لاپاں اور قبران چا آسا پر بکاں صحیح مسلم حدیث ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ نی اگر شما حالت ترس تہا بیبے گوڑا پیادگا نماز بانے سواری حالتا نی وحدی کہ شما بے ترس بیتے گوڑا اللہ یاد بکنت ہما وڑا کیا یہ شمارا تعلیم داتگ ہما چیزیں کہ شما نزان تگ ادا صلاة الخوف بزن ترس وحد نماز ہمیں نیمگا اشارہ بیا گائیں بزن ہما وحدہ کے مردم کو دشمنہ جنگا بی یا جہاد میدان بی و یا دشمن ترس بی کہ کجام نہ کجام وحدہ آمنی سرا لشکر کا اے وحدہ سواری سرا یا پیادگا نماز بوانی بزن ای ترس وحدہ دیم کو قبلہ کنگ لازمی نہیں تعلمی نہیں زانک بیت کہ نماز ہچ حالتا پہل نبی دا مردم ہوش تہائنت نمازہ ویل مکام اسی سرجم بیان حدیث انتہا چارک بی بزن وحدے کے مردم چا دشمن ترسا درات ہما پیسرگی حالتا آت گوڑا نماز گو یہ شرطا وانک بی ہچ کمی کنگ مبی اللہ عالم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم و ہما مردم کے میران چشما ویل کنت جنینا وصیت بکنت پوتی جنینا خرچ دیے گے دان سالیا بید در کنگا نی آگاں وط در بیانت گوڑا شمی سرا گناہ نیست اسی سرا کیا چیزی پوتا کنند دستور رہ بندہ واللہ گیشن چہر کسا و خیر کاری شروع حکم ہمیشہ وحدے کے مردم مرد گوڑا یہ جنین ہما مرد لوگا نشتا ایک سالیا بزن یہ عدت سالیا و یہ خرچ چا ہمیں مرد مالا درکنگ بھی و مرد واسطہ علمیہ کہ پا جنا چیزی وصیت بکان رندہ اللہ ای حکم منسوخ کتگو یہ آیت نازل کنگا بزن آیت نمبر 234 گا تفسیر ابن کثیر بزن نی ای پیمے جنین عدت 4 ماہ ہو 10 روچیں ہمیں پیما گو میرا سے آیتان دیم دیا گا وصیت حکم ہو منسوخ بیت وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ و طلاق داتگیں جنینانی خرچ دیگین قانون رہبندہ علمیت پرہیزگارانی سرا اے حکم پہرچ پیمے سون داتگیں جنینانی واسطائیں بزن جنینانی سون دیے کے وحدہ مردم آیاں چیزی نہ چیزی ہر چودارچ بدنت اے حکم حکمت ہمشنت کے سیاد وارثانی محبت دوستی رشتہ پاک گار مبی كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ہمیں پیما بیان کنت اللہ پر شما وتی آیاتاں تاکہ شما بفہمت بسمجت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس
वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। जाना तो नदीत हमा के दरत कन चौथी लोगा ओ आ हजारानी हिसाब आयतन चमेरगे तोरसा निगोश्त अल्लाह पाया के बेमेरत पदा जिंदगी कुता बेशक के अल्लाह मेहरबानियां नी वाजहिंद बले गेश्तरे मर्दम शुक्र न गिरा। एक किस्सा है बाबता सरजमे बयान कुरान और हदीस तहा गिंदग नबी अलबत्ता तफसीर नी तहा हंसते कि बनी इसराइल एक कौम ये बयाने कि आचा जिहाद तुरसा या चदगे नादराही और मेतगे तहा कप्तगे वबा ये सबबा चलोगा दरत का कि ए वड़ा बल्कि माँ मामेरे उड़ा अल्लाह कुश्ता ओचा ई चीज़ा आगाह कुता कि शुमा हरची के बिकने चा अल्लाह तकदीर दरत कने कने और शुमे आखिरी जहमनिंद अल्लाह गुराएं और अल्लाह पदा जिंदग कनगे सरा कादिरें कि मेरा एवका जिहाद मैदान निये हर जागा गूने और इंसान चाहिए वता हिच वड़ा रस्तगार को तनकंत बच्चेंत को तनकंत यकनक रूची आया मिर्गिए वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और जंग बिकनत मा अल्लाह राहा और बेजानत के अल्लाह जवानी इश्कनू को जानू के ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। कायंत के अल्लाह वाम बेदंत तो जवाने वाम अल्लाह अय्या दुसरी दंत बाजें दुसरी अल्लाह हिंद के तंग कंत रूजिगा और प्राह कंत रूजिगा हमें ये नेमगा शुमारा पिर तरगियंत अल्लाह वाम दिए के माना हमेशिंत के मर्दुम अल्लाह राहा और जिहाद मैदाना माल खर्च बेका और कुर्बान बेकंत ए वड़े माल गार नबी बल्कि अल्लाह पाक अल्लमा अय्या ईशानी जागह दुसरी मुजदंत